Tekä nguan Ti Jiäk. Ti Jiäk. Ala nguan ta maken ka identify ka tigdu. We do yalla daga. Number 1 a man mi jam gwan gwere. Mela goro weji gwir. Ka madu. Enyo ko yo mi chiangwa kia gwir kel ba ko rotan. Bu kwidu jen bia ku Jiäk ba kwidem ku yen ti diala chat kel ga je ba ramago. Bi jakara mi Jiäk ne da kon. Kwa ka ba jo go ter. Ramo ma do chi ma ma go woje. Tiang no teli ma bitakara. Number 2 a wan mi telot wan mi kwij marun. Mi kwij go maro go brand depend. Go biara depend ka tegdun. Mi chi Jiäk be te jodu ka men chi Jiäk be te jode. Wado mu kwije maro kwije ta ma we mu ni jiga mu chi te garek. Bo gorje bo sai ka ne da kono kula jiri ko du. Wado mo wo ni je ji te ko du. Tiang no teli ran. Nyok number 3 ye wun mi gwir mala man wa gor ga poindu. We man gor ga hele ga hiodu. We la jor. Wuta mo jen the worst thing ever we mon. We jipal ko ba ko lo no ka dang da ko ta kai chana we chek je ga mi. Ko me kana je la jor. Then ba ta kai question